Sanibonani. Kule video bengithanda ukunamukela kwi-first episode If I Bought Crypto. La i-calculator le ibizwa nge-If I Bought Crypto calculator. Ikusiza ukuthi ubone ukuthi ngabe investment yakho isikhule kangakanani after maybe isonto, inyanga, 6 months, inyanga, 5 years, and so on. So siqaleni. Mina bengithanda sekwi Bitcoin. Sibuke kwi-randi. Ngifuna ukwazi makuthiwa ngathenga i-Bitcoin 1 week ago from le data namhlanje. Belile price 1 week ago. Initial investment yami makuthiwa wafaka u-1000 last week. Makuthiwa wathenga i-Bitcoin lalo 1000. Recurring investment no, ngiyafaka nje kuphela once. Asibone ukuthi umalini. Makuthiwa uthenga u-Bitcoin last week and uyadayisa today, imali yakho ngabe su-950, so yehle ngo-4%. Asithi 1 month ago ngabe i-Bitcoin lakho manje seliwumalini makuthiwa wathenga i-Bitcoin a month ago. Ngabe lehle ngo-11%, ngabe no-800 1000 wakho. Okay, asithi 6 months ago. Makuthiwa i-Bitcoin walibamba for 6 months. If wathenga 6 months ago ngamhlanje dayisa ngabe no 1050 rand. Ya kuyakhombisa ukuthi mobekezela ungajahi imali iyakhula. Asithi 12 months. Makuthiwa wathenga i-Bitcoin 12 months ago. Asithi calculate. Yeah, makuthiwa invest 1000 last year 12 months ago, ngabe imali yakhe isikhuphuke ngabe isikhuphuke ngo-53%, ngabe usuno 1.5 manje. Okay, i-Bitcoin lelo. Ngakhohlwe episode yami leyo kuqala If I Bought Crypto. I-Bitcoin ngicela si-analyze futhi ne-Binance. Binance makuthiwa wamthenga 12 months ago wafaka 1000, ngabe unamalini manje? Okay, Binance yona ikhuphuke ngo-78% from last year, from 12 months, ngabe manje no 1.7. Okay, asibone 6 months. 6 months u-58%. Sithi a month ago lehlile ngo-13%. Makuthiwa i-Bitcoin wathenga last month and uyadayisa. Makuthiwa i-BNB token wayithenga last month and ngamhlanje uyayidayisa, imali yakho izokwehla ngo-13%. Ibuya seku-860. Asithi 1 week ago. Sithi calculate. 1 week ago naye ngabe yehle ngo-9%. Asithi yafuna check 1 day ago ukuthi uthenge izolo. Khona uzobona ukuthi akuyona ilotho lo, kumele nje ulinde. Makuthiwa uthenge izolo 1 day ago ngabe lehle ngo-5%, which is I think cishe fana njengo 1 week ago lehle ngo-9%, 1 day ago, 24 hours ago wehle ngo-5%. Okay, I hope le video ikusizile ukuthi ubone ukuthi uyiphuthisela kangakanani kwi-Bitcoin. If udinga usizo uyazi ungithinta ku-WhatsApp, ungangi-inboxa futhi. Ngiyabonga. Ngizokubona kwi-episode ezayo If I Bought Crypto.